follow for Fatalo for Tato to later of Malole say for Maria, Malole, Malole Tawata, then I for you to Manga, ya, ordinary foot tail, Fatalo for Mofolo Fatu, to Tuamala Nangala to the TV Lima, then the Porcalame Masani, 8515, ya, Epeona Masani, Itayo, Solulu. Ya vaya status ma welta to fatana no ya malta to bang sino polofa foundation trust bi felanga ya le umato fatasiatu ya maana ya mese foi o Emily wa foi tatu fatana no masan nita fatana fatu ana ma Emily nita ma ro so pon wi ya fatalo fatilo sunga nita ya fatalo fat fo ile sila mai mai se tatu atu no taya manuia taya to ile lo famalanga le tua taro fa Emily au le mai lo sei mai taya ya manuia fa tsai ma ya tailo ali ana ma Emily ya ole fo le tari mai atu no ya itu lang fo le pona ya ya le tatu talo ngole ni ba yaso ya wal me muti no le mo tatu ma or jackpot na ma yaso ya se fiang foi na ya wa le la si ya tua foi lunga ya le tatu fai lunga au te lo le la tua tu nei amanoa ma nei le la tua tu ya tu ya fa la lo foi ni se va foi am se le tape na mo tatu talunga ni va ya so fa mo bot ya moni la val sa no nga mak ele i maua tato ma an lava yaso al tu langon tato jackpot ia wa tato progressive jackpot ale maua ma ia e fa wa le afetala ona fa popo fo ila io le sima e tasi lungol tato jackpot ia mal tato lima se lau fa popo ia le vai yaso nei le wa fast food lua maa ia mo le tolu afetala tulanga mawa ena le wa tato jackpot nei fo iva yaso ia wa ole autu lava le ol tato por kalame yaso lu taitasi ia na ole fa manatu lava va nga taua ia wa fo fa so longa tato ta longa nei fo iva yaso ia tulanga na le wa tato jackpot le wa fast food lua maa mo le tolu afetala ya mana ya le la to tu ne mo no im se no yo la se tu lang au ye la mai tau wa pe o le fa mo ina I si va nga ta u ta lo ya I ta tu tanga ta alu la se mai tau foi le va ya so le va ya so ta lo e inicio sui fa fo yo ta tu ta lo mai tau ina fa mo mo fa tsai la va le va no ai de tu lang ale ma pe ona ye le tuna mata ai le safati I tanga ta alo olo mai tawina pe le fati pula I o fare olo ele ngata I fale olo mana mi ale ole avato mato pepa ela to te saulina mato pepa ao tanga ta alo olo mai tawina pe le fati pula I o tanga ta alo I leva yaso ma leva yaso ona fo I olo tuna mata I lava mata ke tanga ta ile jackpot pe tu langana olo ele ngata ile o leisi vaenga o lo anga va ama fifi e tangata ile matota longa ona o sefere tupe sefere time ia ele ngata fo ile ia ole mafuta mai le ainga mafati no tanonga pe o tulanga mai tu le leina o matota longa lo fa pena ona vea ma wala e fatu pula ia e tangata taalo pe la bona tatu tala no Emily ma ana vai so te mana ia vai ngare na ta wai ya ole tulang ko ile ole sefe ai ole tulang ko sa ngale mu tono ainga magula maftanga pa atas ya ale tama wai ole telo ni si ainga e ole la stona ia luar tama alutina ya na fana ya ona tu poilo fa pita u fo ile I ma fo wina no tu lai mai ale ta ure na ta tu ta lunga malanga ato ida yo mo le ma no fo ile ma tu futa fa atas ai ta alo mai le tina ya tama ma ne fo e fa pena o man ta alu viringa moa pingkol tina ya uma tui for pepa pingkol tamar viringa lo no al vinga lo tala foi wa pele na ta wa tu jackpot ai wana ingalo le tu fu ho ye ta to fai longa o ta to viringa taitas le fa al wo le afeta la tom se la fa wo fitu se la ele sta mai tu pena tu pe e ono fa manu ye ina fo ta to tu pe fai te ta alo ta to ta longa la le il fa ta so pepa le jackpot mana ya li ana to tu na no te sa no ai fo I la vanga e ni si vanga te fia sa no ai ya le to tu la no fa la lo Emily ya fa lo fo yo lo fa ta ina ta to pepa fa mo bot ia so ne tu langa le pe ne eta o tu langa fa ilonga o ta to ta longa ia mo sila fia mark ia ole tu langa le tato ta alonga I mana failonga pela wana failo atu vai aso ta itasi ia tato vilinga iva le fa alu ina ile ta ia feta lai le vilinga
le ia le tatou laina tasi mo le tolu se lautala ia mal tatou faatumu ia te ona manu malo i le fitu se lautala ia faatase malau jackpot awa le tulanga tau ngofia lava le wa le tu mau lava le tau le tatou paketi wana ole luas fultala ia faatase lava malau jackpot na watu lava lau paketi le ia fia umai le luas fultala awa fa mama avenga fo ile tatou ta longa ele se tupe to fa aluina wana ole luas fultala te fa aluina lau paketi ia anaya fa umai to tonu fa ilonga ia ona fa manu ia nai oe e pela wana ta ua afa ele ma fai ona e anga va ama e ma waina nei fa ilonga ma fa manianga nei mai le sina upo alofa pe afa ile fa tawina sa paketi ta ua tele nei vaenga ia pe ona e sau no ia ia ma te fa mana ia wa le sina manga mana ia le talo luas portala ai te talo uma ia talo awa afu nei ia foi le o te lo sa sia wa ia o wa ma tu alo fia le pinkoli ai alu nei e se te tau le paketi o le tau isi talo nga fa opo sai uma mai le na le luas pulula tu pela ia ai pe la tatu talo nga se fer te mirete no foi lo fa se fer lo se len luas fu ai ono fa na mai le tolu se lau bitu se lau e o ai se sino tu pe tele afetala ia ai te vai to no mo se ki mele di sia fa le lo pena e fa le lo tato fa le lo pa mo le to lo wina tato fa le lo o le situ langa e pitu sile no mata ina e le vai inga le vai e fa la tonga i tanga ta alo ile na otina ile na otina lo fa pena ona fi ta alo o lo ia fa le nga vai tama o lo fa tu pula ia pe e pe ona mai ta wina ia ile o sorrento sile pe o lo nga ia tu ia selas o po tangata faatau po tangata ta alu e kaulengi ki ngai o aku e kele ka faaka o ngai kama e o manga o ile ka longa o i ka ke lo ia e tele o se tu ele le ia ile ta longa ile ngate fsusuani ai e maua ile tu ta se leni pe a fa pe fa mani ina ia fa fi ina tangata awa le so fongane tatu te feola ia o le fia le me sili nam ta ia pe le tulanga na ia o isi tu rana sa no atu ile o se ana ia o le nau ta inga lava le na sa fati na ia tam fai fa tu pula ia le ngata ina fa tu pula ia tanga ta alo tanga ta e fia ia a wai la mato talonga ile astona i male astona io le mia sili nam ta ai ia mole no fsila fia se tatu atu no ono foanga lo va pena na fa tawina ya tatu fa le olo mol motele sala fai o no foanga ia le fa tatu pepa ai lo fa lo fa le olo no foanga okay Emi fa le olo no foanga ia lo pena na fa tawina ya tatu pepa Emily fa le olo mana ia ia va nga le na sa no Emily foi le to te tama awa le sire fa le e te lo e te lo fa mau ni le tala le pele taxi stand awa le ma se tina a tax ba ye kama ye sa wa pe pa la ka alo tatu lo la o le voi la ye sa tamai ai uma pe pa le pele vai asa uma ya me stato popo mo pele taxi stand si le tatu wa selas ya mai la tolo fa tau ina fo ia tatu pepa ya me se vera ni mato vai ngari te vai na popo mato vai na nupi fa io mas popo mo nupi fa le nga ya le malu ya me se foi la tu vai na nupi fa e sina man fa man vai ngana mauti no le la tunga le progressive jackpot te lelo malo si solato ya tardi ya ai tu lo ne ya mano ala fa la lo fa lo ya bol tin pianta ta alo mo ia va tela va mala mano ma ia mol moteli sala fai o ele te pata si restaurant salin longa wang sun store iva mata mo salin longa tu ala le leva iloa ANR shop isa mata sa ai gas station sa ai samalai ulu sa alafa pisa kirifi puapua TNS ka Washington ka we fusi maseni ai fusi o tatu fale oloa nine mo tele sala fai ai mo tu mo nei o yele o sorrento si le per TV5 Gym 229 mato Mackenzie Pesenga le pele taxi stand inu to le 4 gas stations lo tupa fangali mo fasto uta Red Shopee Vaitele Mose Shopee Vaitele Sula store fale ula ni moe chang sam le avaa suamili le avaa nofo shop i lua toa nuu ngongo sina store fale fa pa 60 minutes minimati sapunawa ufi store i malai malu fa tangi lau tolo le market fa store tai
Pentito shop I Samatau, le sina store I pata fale la tai, Malaysia store I matau tu le fanga, Moana store I Whangalii, Vaie store I Maangiangi, Big Pen store I Taufusi, Krista store I Sorosolo, Mawheto I Whangalii. Ele ngate tatou fale o loa mana whanga I peona ta ua, ele mo tele tala whai matu mo nei. Ie wha tatou salas, po I rātou iolo, ie le ngā wha mo whatau ino tatou pepa, o matou pepa. E peona ele tina matu e ale alofi sa whatou ale whanga, o le tamai atu ma ai mika I tuanai. Ia o tatou salas na, o no fuanga mwhale o loa. E mwhaiona e mawaina, ilau paketi I aso, o le vai aso, I le aso ngafua a ngā I le aso Faraile ile aso Faraile lava ia le afiafi ia e whapena ona toe a oina mai e tatou pepa mai ino fuanga mwhale loa pe on ta ua ilunga ia o e toe a oina mai tatou kiriva le aso Faraile e pe o le aso tona I lava ia ere whatino ina tatou talonga le se fululua o e te maua lau paketi le uso rento si de pea e te maua lau paketi o numera nei o telefone e te whafsota I ei ona e maua lea o sau paketi ia le ngata fo I lea o le mato kiriva o lo fta amida solo I upolu nei ia o upolu nei e te maua le numera te whafsota I le numera fitu ono lua tasi ono lima vano po le fitu tolu iwa mo savai ia tui fitu tolu o tolu tasi ono fitu tolu o tolu tasi ono ai mole tato kiriva o lo whapena ana whanga solo e mole sila fia foi o aso le vai aso foi nei le aso ngafua le aso tofi o lo ia tato kiriva le tina oi le to faya mangutia o lo fa solo le kiriva si I upolu a whape te mana amia sau paketi a walata ai te whafsota I le numera fitu tolu lima lau ta a tonu o lo lata atu le kiliva si ile no fuanga lo e alala mai papa au ye mfai tau au ina lo paketi asi ma tu ina tu si se fa mama avenga e ala le ile ala malanga ina ma ya ma leo manino le vaenga le tulang foi leo tatou vaenga lo fatau nei tatou pepa ia le ngata le motele sala fai ia me se foi tatou I polu nei ia me se foi le tatou kiliva ia wai mai manguti ali ana ena e sau disi aso foi mai ola ngase manguti ele mai manguti so se foi tala no lua fai Angko fa o si ai o kenge inkia ele mai kawasa mo kenge inkia le ai la ma lo si ale sunga ya manguti fata lo fatwa ya si imala na kiliva ia le fa wata amilo atu si imala na kiliva neta yao ya mana ia tatou numero na sai mi o toe fa lo atu de ana ma emli ia numero na tatou telefone te fa so tai fo tatou kiliva ia em fa no so sani atu ia te oi apela te so tai atu fa sima maur kiliva ya na tong faile so ta ia le tatou numero ia lunga le tatou officer ya ai a fe le tela ta mai nei le taulanga uso rento I le pea po tatou team tu ana mato le fa ta wai tatou pepa mai o te tau wat o pepa laki e fa ta wi ia mato team le amna mi sa pepa ya pe mai fa ta sa pepa ya ala tu ranga ia tatou laki nampa ana ma em ole fa wo tatou laki nampa Io ole ala vai fa wa tato laki nampa I vai aso tasi ia sol tato talonga ia se vanga na fo I wale fa tano ina tato talonga ia ol ta wana tato pokalame ia matato numero alwa toi lava le update ia matato Facebook page ia awa ole ta wana tato numero telefoni ama e te so ta ima ia fa I loa atu se fale o loa la talatane mo oi ia vala awa tu fo ile numero le kiliva ia po la talatane mo oi ia wa fa mama avenga lava tatou kiliva na ile numero le fitu tolu lima al tulanga tatou laki nampa peona e ta ua mak ia mantua fo tatou laki nampa le walua vai aso talo na toi sui ile lima tala le numero manu malo ile tolu se lau tala ia ele fa ia elo fia ta alo tele em fai lavona fa popo tu lunga lau ta alo ia fa ta se la man mato fa pitoa le na mai mama ua nei ta ia ol tatou lucky strike tato o atu le vaenga ia vaenga taua lia o tato fa pitola le mak e a mata tua le vai asol nei se ia o atu le lot samaiti le sapa pa el fa nau ia o ke topa e fa au ina pel tato fa pitola le ia il tato numero lua mantua foi la pe no ta o tato por kalame o le numero mo ma le numero lo na lua
o le tātou ponesi le se ina le fiafela sonai ia le foi lawa ia le swing o le tātou ta'alonga lea mo le whaafaingofie ona ia o le tele lava nei tangata ta'alo e fiafia le numera mua ma le numera muli le numera ono e lo le ponesi o le numera mua ma le numera ono o le tātou loto le se ina le fiafela sonai ia na sfulu tala i numera nai lua e te manu malo i le tolu afe tala tolu afe tala ma spopo ma sina upalofa mana ia li ia o na nota inga lava le sina upalofa ia fa manuia ina uma nisi o le tātou ta'alonga me se lava le malo le tātou atunu i vaenga ta itasi o le tātou ta'alonga ia malesi mea o le mantua foi o le tātou e le tātou ainga fia bonus le fai le fai so na itasi e ava no el tātou office le Sorrento Silipea mo sa numero ta'alo o le mafuanga wa so 5 fatino ina nei ta'alonga ele ngata le lucky number lucky strike masanga ia ona o le tele lava o le malo tātou atunu e ta'alo e fia campo le fa manueina mai le pinko o la maua lucky number le ai fa lucky number ia o le ponesi misi mal ponesi ia lucky strike masanga ona ole ia malesi mea ole lava e tele inu o ie mawain e tele inu mera vanoa ia fa maliena uma itanga ta'alo ia o fa manuanga lava mo sio tātou atunu ia ole aunga man fa moina o fa tino ino nei mata alonga lono winga ole o te alu tātou lucky strike le le numero mo numero 2 ia mantua o le sa ia le numero mo mal numero 2 manu malo ile afetala as full tala i numero 2 al swinga le wa ia mata tu le va yasol nei ia full tala ile numero mo male numero luna ono numero muli ia ai manu malo ile tolu afetala ke fa monianga mea uma o ye se numero ina ya o le aima tolu ia o numero na tātou telefoni ia mo nisi fa matalanga ia malifia fa malifia malam atilo le malo le tātou tunu ai fa pito lava iniso o e fia ta'alo ia na ye tātou numero polunei fitu toluiva ia po le fitu ono lua tasi ono 5 valu ia male sunga ya tui ia o sunga ya tui sa emo ia o yele o lo ngafa matatou pepa mo tele salafai ia fatalo fatua ya tui ia malana vaenga mo tele salafai na tatou TNS ka Washington takeaway i fusa fotula fai malo o la vetala tu maka na se toi fona fa pia tu la vetulanga ia o mana frasia le sea ana o tatou kiriva le sea si ele fa penal pepa pinko fa ona mawai e mau em fai fa ona mawai talonga o ia na tonu ia ana e fai ona va so tai si ona va so tai mai le si tonu i le ofisa ia ana ona fa tino ile o tulanga fa pena e ma fai mo le sila fira tunu e ma fai ona fa atau ia si ilo fa ngali kini vai le ngata fa atau ela pe pinko lucky strike like lucky number mala ponesi fa on fa tino i vai nga umana mo sila fira walta one not kili basi fa mama avenga me se lava nei tina mata mama sua ia o ai me se lava nei tina mata mama tu le lava fie ta longa ia mana ia tu sa fika tu ia kili basi o le wa te mo ya tu le tolu wa fe tu ia inu ho ia le o vai ona mau ala tarata mai nei le no fanga lo fa tau i tātou pepa ia almana ia na nei mai nga fa maro ho i le presidente ia male lau ala tātou sina upolo fa ia bo ia fo tu langa va vai mamau ia fa manu yang ala mo tātou tunu ia me se le time e tātou mo wina le tele o mau me fai tonu ainga no ia me se ka le sia ia me se forto ia io fa na ia o nga pe ona mai tawina ia fa malo ia voi tulanga mana ia le mo la bala mano ini si va nga fo ia te toi fia sa no ia ana ia me se fo yo emli lu fo pito mo si per tātou tunu fa mo bol ia e failo lava le teme o tātou ta'alonga na lava tu mau teme o tātou ta'alonga i le sifululua i le wauli ia mal tātou replay e toi alu atu i le iwa i le afiafi ia le la failo atu Amy ia le tāua fo'i le tāua fo'i o le tāua ma le sao tāua sio tātou atu nu ia i le tūlanga o lo faalu i nai sere ni e pe ona donate i tātou atu nu e ala le whaatawina o le pepa le matau pepa pinko Paftai lava mo lava no ana ia ole tulanga le na o lo tuli matai pele pa yosi tatu tunu
e ta ua fo le safati le fa le mase mato fa la putonga ona fa manino tu langa ia mo le no fisi le fie se ta tunu ina ia mala malama mai o le vainga uma mano fisi le fie le tunu i me o lo fa pena ona fa alu ina ia to ata to tupe tupe o lo fa pena le ngata na fa ta ina ia ta to pe papiko ia wai ele si fa le na le laki ia mai maule tupe mai maule los futala ai le ai o lo tongi la ma ai le samato fa la putonga e ala le ai ile tausia ina mbale pui o nai fa na o lo ila lo fa malunga le safati o ila towi o lo afia o le tino ia o le mafau ia ila towi o lo la vei o lo puponga tia domestic violence pe o la tole na o lo fa ngai nai ia poi donate ia tato tu pe o lo fa pena ona maua mai ia tato talonga nei ia o lo o tausia nai ma va ia nai fa na o lo ila lo fa malunga sa fati ele ngata ilia ai o tsongi o li mata mai tai fa ia o ngolo fe ngai male ngaluenga fa ngata o le o tawina fa na ila lo le ang fa tai al Maryland ele ngata I tona I mato nei ia o safato o lo o fa pena na fa tino ai matatongi ia tato fa ia onga o lo o fe ngai male turanga ia e ta ua lo sao e ave ai ia ma tangata fa tau vai fa ma funga ta moli o presidente ia male pa ia le male fa la putonga e moli le nga fa aftai ele fa titia le nga fa aftai ele ngata ia mato fa le loa bo pa anga mai masani o lo fa pena ona fiso soani malang su ia mato ta longa e fa pe leo astona I male astona ia moli le nga fa aftai ya malo pa taia MD de umanino le vaenga ya ile fa fong mo le mai mo mai le tato tunu o le memo tino o lau ta alo ile ta longa le tato TV pinko o le sile vaenga o lo sao taua ya tulanga ye pe ona to lo watu a me so le tele o tato ta longa ya le o tele foi lava no ai mo fai ai ya ona fai ai so sao ya wa foi ya le foi tulanga ya lo mo fana ya me se foi ya o nai fai ya o ngolo fe ngai ya mala o ino nei tato wa lo mo fana ya pe o le tulanga nai to fai lo tuai ya mo le se fia lo tato tunu ai o le wa mata tato wa tato Maryland ya I nei lava I tona mato ya le fua mai ta wino to am ta dia ya me se foi o nai de fanga ya ma pe fo nai tau se idia se bang fo le abe ye lo wa ya o le sile nei tato wa bang lo matua I saunga le mumo alum fa nau ya ai to tu ne no ana te to sa no I ni si vaenga ya ai tato te le se e sina tato malolonga pupu ya to te mai fa wa tato por klame mon le fo ta ya fa mon e faftai mark e to fa manatu I el tato Facebook page tato Facebook page el Safati TV pinko ia a fa ele sa TV em fa on fa ngai na mai lau telefoni ia wa tu langa fa ngofie el tato ta longa e pe on fa manatu tu lava I va yaso ta itasi wal tato Facebook page ele ngata e mawa ile ta longa il tato pinko le live tu lastona ia fa ta se mal Facebook page el TV5 Samoa ia o nisi fo yo update pe la ona ye swing o tato ta longa ia ona fa man mi nai oe ia mantua fo il tato le tato avanole tu ina tu fa la potonga o maftanga tina so se vaenga lavo mana o mia ia le fo I ia le vaenga sa ilinga tupe ia le lava tatala le vanoa tatala le vanoa ia awai e te wala au me tato numera ia ona fa mamla matula ia awai ele tele ni me to tongi mai mo mato ia ai tele le vanoa fa manuei nai ia auto ia pe afai tate fai pa anga fa atasi wa fa sto ta alonga TV pinko ia me se foi inisio lo ia anga va fa tawi nai pe pa pinko ia le foi tatala le vanoa ia so ani foi tau singo ainga awai ma wai foi seleni ya tau nei banga yo mo silfia le tato tunu me so le te mai mo mai fa fong mai tato por kalami ya tu rang pone ai wa te lo fo ya le wa amata la bana tato sa va ba dia tur fa ngol le fo tau sangari ana ma em ya telefon yo ni so fa fa ngal wenga ma company ma business fa tino ina ni ala to fa mo fo le fa mai ai no tau sang la la tau tiro fo le tau sa ili ni banga sa ide selin vena ma to fa pe atu ya o le sin nei banga ya me foi no tau sa ide selin ni o tato talonga TV pinko fa no so ani ya mo to fa mo tele ni si vaenga ya ole ato sa no ye ana ma emli
ia e ala le tātou tālonga mōru ni vai aso le silifia le atunu ia pe atoe tari mai ai manatu o le la tātou se sina tātou malolonga pupu nei tātou whasalonga whapisinis. O se fulu ono asa ngā luenga whaatino i tawhi e se ai sauanga. O se polo kalame whaamanatuina whaavao malo e laulangi atoa. O se awa noa mō tangata umai taula mua i le tau fia o sauanga i whaasanga i tina amata mai tai. O le ni polo kalame amatalia i laso luas fulu limo novema se ia o i laso se fulu o te sema. O le whaamanatuina i le nei tausanga. E wala au atu i tangata umai la e ina le lanu moli i aso nei. Whai se suinga. Whaasoa ma whailoa. Ta ofi sauanga. E a mata ia o e mau. A o tātou iai polo ingo whalawe whafosei. E tarusanga atu ia whaamua saunga le mua o tutonu o tātou a inga. O le nei whasalunga me le matanga luengo tina amta mai tai, a tina e wa fio anga maanga fso tai, mana pa anga. Le TV Pinko i lungo la wala tau le TV Lima. Aso tona i nei se fururua i le auli. Tātou jackpot, fast fururua maa mo le tolu afe tā la. Ai se ai te whātai ai, whātau nei loa sau pepa. Samoa is vulnerable to tropical cyclones, in particular from November to April every year. Tropical cyclone strengths are classified as 5 categories. Category 1, flooding, damage to trees, crops and parts of your house, risk to power failure, storm surge and high winds. Category 2, significant and more damage with higher winds. Category 3, stronger winds may cause structural damage with flying debris, making it too dangerous to walk around. Trees may be uprooted with possible flooding in low-lying areas. Category 4, significant roofing and structural damage with widespread power failure and extreme flooding. Category 5, extremely dangerous with widespread destruction. When a cyclone event occurs, always remember, stay informed from official sources of weather information, secure your house of any loose items, keep an emergency grab bag and stay in the strongest part of your house. Know your evacuation routes and wait for the official all clear notice before going outside. This message is brought to you by the Disaster Management Office. Welcome to the new and improved Maria's Healthcare Pharmacy, your one-stop destination for health, beauty, and wellness. Explore our wide range of products designed to enhance your everyday life. We have a dedicated kids section stocked with baby care necessities for your little ones. Our friendly team is here to assist you with expert advice on our full range of pharmaceutical solutions. Treat yourself to our carefully selected skincare products, perfect for any occasion. Your convenience is our priority. We're dedicated to meeting your needs with our diverse selection of items, including disability aids such as crutches, walkers, and more. Step into innovation with Samoa's first ever multi-tablet counter machine, ensuring precision, compliance, and efficiency like never before. Visit us today at Tafusi, Hoto'otua, or Vaitele, or contact us at the numbers below. Maria's Healthcare Pharmacy, serving Samoa since 2001. Tātou te mana na o umalawa e whai mea silisili o na lelei moa tātou whānau. O tui pui pui, o se awala e sili o na tāua. E mautino ai le pui pui le whānau mai le awhia i whaamai pisi. E whai ngō fie, pe a whai e mule mule ta ia vaenga le e tonu. Mua fua lele aso matai me te tau an ave ai lau pepe siaki le fua mai po se tau si soifua. A wāre whaatino ina o tui pui pui. Lua, ave pepe e whaile tui a mautinoa o lo sao tui. Ma le teimi whaatūranga ina e whaatino ina ai. Toru, tala noa me whaamalo si au atu isi mātua. Le tā ua o le whai o tui pui puia, o le whanau laiki. Manatua, e soifua malolo ina whanau, pe a whai uma o lato tui pui pui. Pautuanga ma le mtanga luenga o le soifua malolo ina, WHO ma le UNICEF.
Le ale ta ua tusi tui pui pui ale whanau. O le tusi tui pui pui ale whanau. O loo whailoa tuai whamatalanga ma whamamonga uma o le ao ngao tui pui pui ale whanau. E whamana tuai aso mataimi e te tau ona ave ai le whanau. Iso o se whale mai e lata latane. Mo le whaatinoina o tui pui pui fua i le matua. E whailoa ma whamautinoa ai e le fua mai. Po se tau soi fua tui pui pui ua uma o na whaatino. Whailoa ai le se senga o tui malona o ngā. I le soi fua malolo ino o le ola tutupua e o tamaiti. E ola manuia ma fia whanau pe a toa la tui pui pui. Fautuanga ma le mtanga luenga o soi fua malolo ina ma le whala patutonga le UNICEF. Ya ile tari mai ai o tatou faltaro nonga lita au mas fora tatou por kalame daily 5 at 10 ya e pe ono ile tatou faltaro nonga mar tatou vainga sino polo for foundation trust ya man ya le la to tune mano ya ana ma emli ya ili vainga ya e toi pinsa no ya i ma fala lo ati ya mor sit fer tatou tru ya me so falo lo ma vanga uma ya lo fata wa ile tatou pepa ia faftai mak le la toi fai loa atu ia nisi o tātou whaloloa ia manofuanga lo mawel tātou pepa wale vaenga tā wala vale fesile lava le malo le atu nuu i aso o ma ia le la toi osu lava no ia Emily e fai loa toi ia tātou whaloloa mon motele sa la fai ia no fai loa tula ia o tātou whaloloa ia mo polu nei Aftai lava mo lava noa ia mo le sila fia se o tātou atu nuu whaloloa i le motele sa la fai o lo whapena ona mawenga ia tātou paketi te patasi restaurant i sale longa Wang Sun Store Iva, Matamua Sale Longa, Tualau Lele Vai Loa, A&R Shop i Sa Mata, Sa Ai Care Station, Sa Ai Samalai Ulu, Ta Alafa Pisa Kirifi Puapua, TNS Ka Washington Takeaway Fusi, Ia Maseni Ai Fusi, Tatou Faloloa na mo moteri sala fai. Tatou Faloloa mo polu nei, ia nei mawal tatou pepa leu Sorrento Silepea, TV5 Chim Tui Tuana Imato, Mackenzie Pe Senga, le pele taxi stand i nuu, to le afua gas station i loto pā, whangalii ma fasta outa, Red Shop i Vaitele, Mose Shop i Vaitele, Sula Store i Fale Ula, Ni Moe Chang Sam i le Auvaa, Suamili le Auvaa, Nofo Shop i loto a nuu, Ngongosina Store i Fale Wha, Pātea 60 Minutes Minimati Sapunawa, Whātangi Lautolo le Marketi Fasta Otai, Pentito Shop i Samatau, Le Sina Store i Patai Fale Latai, Malaysia Store i Matau Tui Le Whanga, Moana Store i Whangalii, Vaiee Store i Maangiangi, Big Ben Store i Taufusi, Krista Store i Solo i Amawheto Ai Store i Whangalii. Ia le maufal tātou pepa il tina ia le alofi sa whato ele whanga, ia malesunga ia tuma ai mika i tuanai. Tātou numero telefoni ia mo polu nei, whafso tae numero le fitu ono lua tasi ono lima valu, po le fitu toluiva, ia e molmoteli sa la fai le sunga ia tui sa emokranita mavaenga, whafso tae numero le fitu tolu o tolu tasi ono. Ia ile whangalino fo numero tātou kiliva, whamama avenga si imlana kiliva ia te oe, le numero le fitu tolu valu, fitu tolu lima, fitu tolu valu, fitu tolu lima, whafso tae esi imo sau pepa. Alo, patai. Ya. Se vainga te fia sau no ai lau pito la au. Le ai matuna o le tūlanga le peona iai, peona tā ua le usoia ana o le ialu tātou malolonga. I le tūlanga le i wharapitonga. Ya. O loo whapena o na tala atu le avanoa mo o se wharapitonga so sa iete. Businessim company o lo whapena o na mana o mira fsosoani ala si tau sa ininga tupe. Ala le fofuanga mo le whaiunga tausanga. Ia o lo tala le avanoa. Te le whamama venga le safati mo lau wharapitonga ma le company so se pisinisi lava e ka le sia ma so se wharapitonga lava o lo tau sa ilia ma tau fofua lava sa inga tupe ia o le safati lava e le te le lava sona tau e malama mea uma ia pea o tatou o fesota i lava i peona e numero lo whapena ana ta ua te leo sea ana ele fitu toluiva e whafsota i mai ai ia e tulanga le peona e wharapitonga pe tulanga na e o lo tamwhai e na sina whana whapia tulava o wale no fusila fia pe si o tatu atunu whaftai ya tau tele vanga le wa sau no ai Emily
ia te mamla matili ia mamaua se sila fia foi le vaenga ia pe bala au mai feu tangai ia ma fai tulanga uma ia o ia inga fa tinonga fo lo tau talonga ia wai o le ia stasi tatu pedua e tatu fa tonga ni tau sanga ta mole mano lo te fa tino ina tatu talonga se mer tatu sapati ia o te le ta o fo ia wai il tato o le il tato a onga le joining tato talonga le vai aso nei le fa tino la tato talonga le so na ine ia o le onga le NCECE songi le fai la tato talonga nei so na ia ai le fa of so ta email tato e Kalesia Uniting Christian Church i nei tona i mato ia le lopo le vai aso fo ia fa tanu ina fo la tato talonga mol vaenga le sa fa tino la talonga mo ia le fo o to so ta i mai fia fai se la tato talonga i nei masina masalo le vai aso fo io fa tino le talonga le tato au lotu le tato e Kalesia le ia o me mautino la so nai aso na i nei e fa tino il talonga le onga fa ta ile songi le NCECE tatu tanu no ia i vaenga io sa inga sele ni ana mai ia o te ro vo istanga te involve tonu fa tonga e Kalesia pe o televo man fa pena awanga i nei e Kalesia sa inga sele ni so fa tonga o me mautino e mi noi le tupe ma le tele o mau me te tapena so sa ile a me so le sile sa inga sele ni le tatu mo mo winner fi tanga te fa o le tausala e fua ia i fa tupe ina le tausala e paisi te leo se le ni anu e su e mai le tupe a o tatou ta'alonga le TV ping o le vai lava o le vaenga mo fala putonga e tu le ia la tu pepa ia o le amatua te le fo se tupe lau te fai ona maua ia wa e ona sina fa poponga e sosoani atu ai na wa o mene e peta o mate mai fa pene te o fa fainga tau na fa tino sta longa TV pingo o le e Paula vale tu langa mautinoa e totongi wa e avatu e matou le pepa e provide matou le pepa pingo mo tau ta longa ia o na sina vaenga lava e tau fa amatali atu mo no fsila fia ni se fala potpotonga e wote lo la lava tau mate mai pe fa fefea ne te o fainga ta e le lava se vaenga e totongi e fala potpotonga le pa lava le vaenga e totongi o le afa o le tau le matou pepa pinko fa te inga afa pe luas furta la le fa tau e oto na o le lima ta la e mafai ona toi au mai o toi tsonu ile pepa etasi pau lava na o le fatino ino ta alonga o le fa alu atu ino ta alonga e fa nga ia le io ele tsongi ina o le fa mama avenga na sina upolo fa ia na sina pau na vai nga im fa no fa matali atu ia ai mole ai amole monisi fa matalanga malfia fa malfia mala mala matili ia ta wana ta to numero vala au mai e manino i fo i mala mala wai mafai ona mato na sua tu ia mato officer ia e fafsanga ia mfatsaltsala no ni si vaenga lo vinga na la tala mo la telenga ia i feu tanga inga mtana noanga ia e pe yo nei a nai so swan ia ole na va tu ana ia in foi ba ngor taia ia mor si fer ta tu rung te le nga ia te le foi le sao le foi talong ia mo sa inga se le ni pa fa yo le nai tau sa ili ia se le ni ia mo sto fa mo pe yo nei ia tarwaina ni si ba nga e to e fi sa no ai ana ia te ro fo kala mam fai u ta for kala me bon nik tai au ia faftai mak ia ol fa manatu lava wai pela vona ta u tuanga ne ya tanu a solulu lava le pe pala ke ala solulu ia ol tata u paketi nai luas furtala tata u paketi alu atu lava malau checkbot ia tu mau lava te mol tata ta longa ile sfulu le wa le so nai ia tata tu feilua ia foi ia ol tu langa tato checkbot fa manatu ma ol tato checkbot le wa fast full le vai sonei mo le tolu wa feta la ia mol sila fia tu la fono ta ol tato ta longa e tu fa manatu fo ila sto na ia le fatino ina tato ta longa ia ta wa lava lo ta alo mai le fa so longa la no la paketi pa lava le ol tu la fono ta ol tato ta longa ia mon no sila fia le tato au ta alo mantua ale sau TV Mfano fa ngai na mailo telefoni be a follow, like and share ia Facebook page TV5 Samoa ia po le safati TV pingo na lo ato lava ni so o tato update ia mese fo i o tato ta alonga pe a faile sau TV ia se to fa
Failo atu tato special tato special lucky strike. Ia mantua ol tato special le amata le vai aso nei. Ia se ia pa ia le sa pa el fanau ia o ke topa. Ia na ia el tato lucky strike. Na os fulu ta lai numero lua. Tato numero mua mal numero muli numero ono. O tato loto le se ile fefele so nai. Na os fulu ta lai manu malo il tolu afeta la. Wale sa afeta la. Ia le watu ilunga le tolu afeta la. Ia mal tato lucky number ia lucky number ole ma pinko na tato jackpot ile so nai tato ta longa le TV pinko ia ole ma pinko nga ole tato jackpot na tato lucky number na ole lima tala ia manu malo il tolu se lau tala ia pule lava oe pe afa pe te fina ngalo fa poponi ni sia numero ta alo ia vato e lava le fa malo mal faftai ia tato fale oloa masani e mesoneti na mata mama sua o pa anga masani il tato ta alonga ia le ngata polu nei ia motele sala fai mese fe tato fale oloa motele ia tui malana vainga ia fa malo ia mfaftai tu sai foi malang sua i vai aso ta itasi wa foi fata winol tato pepa ia fa malo fo ia si ia malana vainga malana kiliva malana au kiliva nei aso ia fa manuia to ile aso ia te oto uma lava ia mailesina upalofa ia mese foi elo sunga faftai foi mut por kala me matango fie mese to pulinga mamalu ia mo foi lava no e fatal tala no ai vainga ta wal mato ta longa ia malo faftai ese si me te fisa ngoi le ai makpal o vainga uma le mato talonga na wo ia ile uso ia ana paula vale leisi vainga tamai mia le te wanga mana tua mfamana tua ture pa ese tua tunu ale ai sau telefone o sau televisero vainga fatino talonga mfana talonga fanga ina la telefone ale ai tulanga uma ia e mafai ona ia fele uso vento sile pe sia kina ina paket pe ale la pe laki ia pe tulanga na to e fama mlama tiri awas e no fusita fie se tato tunu ia o vainga uma ia e na o fai lo to le uso ia ana maftai malo patai de lo si vainga wa pa uona to fa mana to emri mo ila to e ta alo tato ta alo mo silfia ya ole asfarile fa ngata mai tato pepa ia lo anga ia tuma tato kiliba tua mai le to mo ese tato pepa ya ile asoto na itu i tato fa lo ma va ia na fa la lo at ya se ia vanga na ia le tato uso rento le pe ya la fa pena no mo tato pepa il ta ya la stona ya ta pena i mo tato ta longa ya ang le voile tua ana ma emli lo tiute ia pe ona ia ya wa fo ia le tau tuina fo lo tatu tunu ni sine o mai ngata ua ya ai pe ona ia le mai mo mal fa fo mai la tunu ya o na wa mau tu atu ya ni se tulanga ai fa mna tu fo ia o le fo ia le au nanga le wanga le ya la le tatu rento ya le tatu so rento ya fa pe ona nai te fa fo mai New Zealand Australia America fe la se ta for ke lope nai fo te anga i mai ya wa se singa se tatu tunu sa mo nei tau sa idia se ta vale ya uso rento ya ole pestalia ya mo samo ya so sa yane ya ile sunga ya tata ya me se fo yo le lato bainga ya e fa pena ona e va ia tau sala au le yo le mauta ile uso rento ya e fa pena ona tali se pa ya loto ai tau mai ya tau lunga le marsi u yo le tato programe tu ta mai tato talonga ile asto na ile va ya so nei de tao se fulu lua fast food lua tato ma mo le tolu afetala e mo le nei taimi mai ai mato nei fa manu ile tu se tato tru God bless Samoa so fa sai fo